da nas, kao što govorim uvijek, trulem učini netruležnim, slabe učini jakim, da nas oboži svojom blagodaći i svojom silom i sve ovo što je učinio i čini radi nas, spasava čovjeka i ovaj svijet, jer ne želi da niko postrada, da ono želi da svako ima život vječni. On je pokazao krajnje smirenje i oprao svojim učenicima noge, ali najveće smirenje pokazao je upravo onda kada je stao na krst, nijemo išao kao jagnje bezazleno na zaklanje. Zato mu i pjevamo u duhovnim pjesmama, da nas iskupio svojom prečasnom krvlju od kletve zakonske. Da ta krv nije prolivena, niko nas ne bi mogao oprati od propasti vječne. Nije to samo propast vječna bila među nama, nego i onaj nesretni prokleti grijeh koji se i dan danas nalazi među nama i koji nas uvijek napada, odnosno neprestana borba bila i jeste sa đavolom. Ali mi smo pobjedioci jer upravo smo vidjeli onog koji je pobjedio smrt i vidjet ćemo ga kroz vaskrsenje njegovo, a pogotovo onoj svoj slavi kada bude dolazio da sudi i živima i mrtvima. Taj Gospod naš Isus Hristos jeste Sin Božji koji se rodio u našem tijelu radi nas i radi našega spasenja. Da bi nas podigao, da bi podigao Adama i pozvao ponovo Adama u raj. Upravo onog Adama koji je izgnan iz raja. A ne samo što je on izgnan, ja često kažem da Adam je sam izašao nekako iz raja jer nije htio zajednicu sa Bogom, nije htio ljubav sa Bogom. Tako i mi ovdje koji se nalazimo u hramu, nalazimo se u mogućnosti ulaska u Carstvo nebesko. A svi oni koji su izvan hrama na neopravdan način ne mogu da osjete tu blagodat i tu silu. Zato mi hrišćani, kako apostol Pavle kaže, upravo kad smo čuli apostol na cvijeti, radujte se i opet velim radujte se. Mi hrišćani tugujemo zbog naših slabosti i grijehova i to je dobro. I Hristos, za njega je bila svaka noć i svaki dan tuga nad ljudskim rodom. Ne zbog toga što on nešto posebno tužan po svojoj prirodi. Ne, on je radost i vaskrsenje naše i život naš. Ali on je bio tužan radi nas i radi ljudi, dakle oni koji su ga pljuvali, šibali i razapinjali. Eto, to je Gospod naš. Onaj Gospod koji je bio spreman da se spusti do te nizine u ad pakleni, da izbavi Adama palog i sav ljudski rod, da uvede i da uvodi u Carstvo nebesko. Upravo on obitava i u našim bićima. Neka je njemu slava u vjekove, a svima nama neka Gospod podari snage da istrajemo svog putu podviga, svoga krsta, kako bi s tim krstom došli do Golgote, do vrha i osjetili tu svjetlost i blagodat vaskrsenja Gospodnjeg. Upravo kroz ove praznike koje prolazimo i koje ćemo proći. Ali iznad svega i sveopšte vaskrsenje ljudskog roda, kada ćemo, ako Bog da, dočekati onu najveću slavu Božju, gdje će se projaviti upravo ona istina koja se propoveda vjekovima. Upravo ona pravda i ona ljubav koja se svjedoči vjekovima. Ono što svjedoče sveti oci i naši sveti apostoli, svi sveti koji su primili od Hrista, i mi gledamo, i mi ispovjedamo, i mi se nadamo. Zato ispovjedamo i svoje slabosti, nemoći ovdje svi, kajući se za sva svoje sagrešenja i neprestano boreći se protiv svih svojih slabosti, protiv grijeha. Jer znamo da našim rukama se nalazi oružje pobjede, a to je časni krst Hristov, odnosno sveto pričešće koje nam on daruje. Upravo u današnji dan, kada jeste ustanovljena sveta Evharistija, Hristos kaže, uzevši hljeb u svoje ruke, prelomivši, blagoslovivši, osvetivši, dao svojim učenicima rekavši, uzmite i jedite ovo tijelo moje. I čašu sa rodom vinograda, uzevši, rastvorivši, kaže, uzmite i pijte iz nje svi, ove krv moja. Mi učinili smo to u spomen njegovu, po njegovim zapovestima i molimo milost njegovu da nas očisti od svake nečistote svetim pričešćem i krvlju svojom i da nas uvede u Carstvo nebesko, ali i ovom vodom i ovim blagoslovom omivanjem da očisti duše naše i tijela naša. Neka je srećan i blagosloven današnji praznik. Neka bude i večeras i sutra tihovanje u našim dušama, u našim srcima, u našim bićima, da mirujemo jedni sa drugima, na prvom mjestu sa Bogom, u svim svojim mislima kako bi dočekali u miru, ljubavi Božje, slavno Hristovo vaskrsenje. Evo ovdje i ove godine radujemo se u Villingen-Schwenningeru. Neka vas Gospod blagoslovi i čuva na mnoga i blaga ljeta. Amen.